na desire na zila wizo zipimisewe mwenyanyasi bashari harwe mahakama moroni yakauzifanya Dar es Salaam watola voli speciali yende mkunda ne bashari zire na kemsi haina mahalani walio WhatsApp desire hazitotea sujua balai hakawele waje msujua ukabala hakawele kailande kawaida zitendo afanya zila hojuajo mahakama shaha zitotea mahakama waja wa hukumu desire kaja hundi habo yepeniyo haremayo daene manya kemsi wakawaji makafanya zitendo hizo balance wa mandandare desire ya tsao shaki nyume ya hizo desiro mahalani yaliyo ngejuma utwandambi na ulapiza ye daula na ulapiza mazamana daula na zila wizo mwenyanyasi bashari yakanizo harumenti ya Dar es Salaam ezilo na desire na zila wizo zipimisewe mwenyanyasi bashari harume mahakama moroni yakauzifanya Dar es Salaam watola voli speciali yende mkunda ne bashari ya majenga riparawe mahakama ripare ministeri de la justice wajushilie alaini desire na kemsi haina mahalani walio WhatsApp waje wahifadhulwa WhatsApp waje wahifadhulwa ngarao jiku sena jiku hosonume parke desire na kemsi wajushiliwa haukaa desire hahukumwa shetendwa shaizima na shetendwa shaho kriminali ya kanza ya ufani sha desire ngabo zitendwa zidziwe ya zifanya obokozi kundanye wandu yeba shari harende yebokola mkumura olahi hamandasi mwanyanyasi ya zalwa harume miji ya hatu mengoni miji mitukufu hatojwa ulapize mazamana serikali hatojwa ulapize daula zero gwenzozi mkundanye nge prizo hata leo desire akunda mnyewa aksingo bokwa yonziro haridingu fanyo zila bashari ya fanyo nabonge harume suala hilo sina ukamle haku shanwambie mahakama wa juhe wa timizi zo wandisa hosoni mwedosia inu hauka desire hawashukuria izo wafanya hawabeshela marahaba ya uke mahakama ya hao wayabitsa ndo kabajaka ubanguzi warange yabongelo mtimizi za izo ya handa watimizi izo hukuma ya rengwa desire ya tsaho haina mahalani yaliyo daene manya kemsi wende wa hifadhu ilo bakari tujua izo ya jo ufanya dazi hojumabana hauka jana